jak ste ljudi? Počet ćemo s novom igricom Dream Liga Soccer, pošto FIFA zauzima puno mesta, prostora na telefonu. Hvala prije, vidite moj team management, tek sam počeo, samo sam brzo dresuje nešto. Vraćamo utakmicu. Napadamo odmah, idete vez. Njega smo dobili kao kapitena odmah na početku. Zapakovalo sad ovaj. Stiži, grisi. Ajmo bre, jedan go. Ajmo. Jao, zaboravio sam. Brate. Samo malo, nema veze, ajde. Možemo da dobijemo. Vi si su ovaki, samo te vezda. Što staješ? Jebem ti mat. Idete vezara. Gol! Akpom. O Bože. Dobro, barem vodimo. Ajmo sada. Napad. Idemo. Ajde. Uzimaj to. Poluvreme. Samo vidim. Dobro. Radi još internet. Imamo. Idete već. Pokušat ću sve ujebote. Ovo. Kad bi mogla se namesti još igra protiv jača. Dobro, što su mi dali TV sad brzo. Ima dobar šut. Zaboravimo. Davidson. Može se trči ovu, Bože. Sve sam se popravio još u trenutka. Ima jedan centar šut. Skači bre. Marasko, koji ima? Potpuno sam se navikao na FIFA, ali zauzima puno prostora, ne mogu snima. Šikabala. Bože, kakve igrače imam u timu. Au. Ide Davidson. Centrira. Jao.
Šutni. Jebe. Pa, tako je ovo pozicija. VTS-a. Ups. Da. Skreni, brate, neki felš mutate. Ujebote. Nemoj. Da me ložiš, što je ovo? Sad ću da te već da izboliš. Ili ipak neće. Dobro. Tako je bre, kako sam se izvukao sad, brate. Dobri dresići, ja? I kraj utakmice. Imamo šta smo zaradili. Dobro, ne, nešto. I to je bilo to, ljudi, za danas ćemo završiti s prvom epizodom Dream League Soccer, pa se vidimo sutra. Ćao! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my